Ma, tettina naqra sommarju ta' xinu jipperturbak. Il-gideb, il-politicization of many things. Ovvjament, il-settur tiegħi l-iktar, huwa l-kultura u l-arti. Meta suppost, it is done the other way around. L-artisti jużaw il-politikanti għal-materjal, pala materjal għax-xogħol tagħhom, mhux il-politikanti jużaw is-settur u l-artisti biex imexxu il-narrativa tagħhom. Perspettiva interessanti dik, bro. Kif Kif tara, u hija ovvja kif aħna l-artisti nużaw il-politiċi biex nagħmlu materjal. Imma kif tara l-politiċi li qed jużaw lilna biex jagħmlu materjal tagħhom? Kif tara? Eżempju, nista' nuża l-aħħar eżempju biex tkun eħfef għalija l-ħaġa nuża l-aħħar eżempju li rajt jiena. Ftit jimilu l-Arts Council illaw post Batriċi ma nafix personali u m'għandi xejn kontrija. Sawa. Imma jekk kien hemm kritika ħadita personali. It's fine, it's okay. Li ġabet tajt li s-settur huwa tajjeb ħafna, kwalinkwa persuna jista' jgħix ħajja sostenibbli fl-arti Malta, u jien għamilt repost tat lemu vera xejn u jekk ħajibdew jikdbu l-Arts Council ukoll mhumiex se jmorru fit-triq tajba għax issa iktar u iktar se jibda jkun hemm a counter argument. U ħajibdew imerruhom in-nies. Ma għamilt ċen għall-Arts Council Malta waqt jekk ħajibdew jikdbu huma wkoll. Tajjeb li nispeċa jkunu marfa illi qabel il-film lokali, il-kultura tal-film lokali kienet taħt it-turizmu. Le? Issa ma dix taħt it-turizmu marret taħt il-kultura. Iwa, ma cash rebate għada toħroġ mill-Film Commission. Il-Film Commission għada taħt it-turizmu. U ħatibqa il-cash rebate mill-Film Commission toħroġ issa film lokali sewa jista' jieħu l-cash rebate. Sewa, mhux hekk? Ekku. Mela, u inti li dejqek li kien hemm din il-mara illi qalet din l-attriċi. Mhux il-mara. Il-mara ma nafix, għal min sirt nafax il-etikajna ftit. Tidher mara ġenwina, imma tidher persuna bħal ħafna li għandha idea marbutin li ma tistax tgħid eżatt l-affarijiet kif huma. Jien jekk jiġi xi ħadd jgħidli lajt kollox sewwa, lajt flusi u lajt x'nikol dejjem mill-arti, mu vera xejn, għax da laqas fl-aqwa industrija l-Amerika l-Kanada ma taqlaqa. Hemm min jaqla flus jekk inti Brad Pitt taqla l-miljonari. U mal-minoranza. Eżatt, il-minoranza. U jiena jgħiduli l-maġġoranza, u minti jekk ħatejt publicly. Do not ignore all the voices. Sewa. Tista' tagħmilha, anyone can do it. No, do not do that because you are projecting a false picture. Right. And that is going to hurt people like it has many times over. Alright, ġviri inti taħseb li din, mela, rġet nufek sew, inti għattajt li din l-idea li wieħed jista' jaqla xiekol mill-arti. Ma trix tidħol fis-settur b'dik l-idea. Sewa. Allora kif għandek tidħol fis-settur? Inti tikkrea l-arti mhux biex tidħol f'settur, biex tikkrea l-arti tiegħek. Sewa. Issa jekk tista' taqla xi ħaġa minnha. All well and good. Jekk iċempillek Hollywood joffrilek miljun, all well and good ħudu. Mbagħad hemmhekk tista' taqla xtieq kollha xtieq. But it is always going to be a struggle. And that's fine. It is part of the sector of being an artist, and it is going to make you a better artist and a better human being. You're always going to go through a struggle, anka jekk tkun sejjer tajjeb, għax meta tlesti minn proġett tal-ostra li probably lajt il-flus minnu, għandek struggle oħra, what is next? Right? So din daw ix-xinxilli li jitfaw, it's all well and good and sparkly. Le, tirreklamaw xek. Allora, għalfej, xed immotiva ma l-artisti Maltin biex joħorġu hemm barra u jgħidu isma, mill-arti tista' taqla xtiekol, is-settur tal-films huwa post fejn għamel flus. Mem lebda motivazzjoni hemm barra lilek innifsek, inti titmotiva lilek innifsek. Imma daw li qed joħorġu hemmhekk u qed joħorġu barra fid-dinja u jirreklamaw id-dinja tal-arti bħal dil-mara pereżempju. Issa l-mara qabdu għall-Arts Council. Sewa? Ġiet qabda mill-Arts Council biex tagħmel din il-post kienet tal-Arts Council. Sewa. Imma teskludi li hawn nies li hija jaqlaw lejxin tagħhom. Malta le, ma ħadd jaqla lejxin tagħhom. Ma ħadd li jaqla lejxin tagħhom id-dinja tal-films. Min? Le, ma nafx. Jiena ġifieri. Jien ħan nitkellem għalija. Atturi mawx. Jiena podcast qed nagħmel issa. Inti podcast. Eżatt. Le. Ma atturi mawx, din kienet attura. Nibdew minn hemm.
Sewa. Atturi li jaqla lejxin tiegħu. Kulħadd jaħdem job ieħor, kulħadd teacher. Kieku kollu nagħmel jaħdem gamble night ġuffiċċju. David Etucci? Forsi issa. Xaħdem marraj ukoll, daf li għamel xaħdem marraj. Imma aħna Malta ngħidu. Sewa. If you're connected with abroad, then you have a good chance. Imma nqas jista' jkun ma nafx, ma nafux, ma nafx qed jagħmel. Imma hemm ċans li m'għandekx ma tistax taqla sharp paga. Le, naħseb hija xi ħaġa minn ewlied-dinja hija xi ħaġa magħrufa li l-istra maġġoranza tal-artisti mad-dinja ma taqlax fis-sens huwa vera diffiċli li tidħol f'dik is-settur tal-industrija fejn inti qed taqla tikol mod konsistenzi, mod sostenibbli, eċetera, eċetera. Hemm min jaqla lira sostenibbli, imma xorta xinxilli li qed jitfgħu huma daqsxejn eżaġerati, u għal min ma jifhimx, ħajjifhimha ħażin. U għalhekk qed jagħmluhom. Mela, hemm jekk qed nifhem żewġ entitajiet li qed jippromovu din in-narrativa li huma il-Film Commission u issa l-Arts Council. Film Commission ma tantx għadu għax inqabad li qed jikdeb. L-aħħar li ntqajt ma' Clayton Bartolo, il-giddib liħor, qedlu qudiem il-Prim Ministru, qedlu tistgħu twaqfuh please, dak ta' Kalkara, qetella l-billboards u jippromotja l-film industry bħala a career industry and a prospect for jobs and safety meta mu vera xejn, speċjalment meta tidħol fl-istess website li hemm fuq il-billboards, il-website ikun vojt. U il-Mr. Bartolo għalli, imma għax imbagħad qedlu għavolja n-notajt li waqaf issa m'għadux juża dawk l-slogans carriers, notajt li waqaf għalli, imma inti stess n-notajt li waqaf qedlu iwa, imma dan ma jafsi. Min qallek n-notajt li waqaf? Mr. Bartolo. Ġibajħu żomet mhix qed jgħid li kien qed jikdeb. Ma xofja kien qed jikdeb. Eżatt, bajħu żomet mhix kien qed jikdeb. Għatlu mhux ovvja, imma ma nafux dan se jagħmel għada, he's one quite unpredictable. U ġieli mar minn wara darek bħalma meta rexta fix-short film u ma kienx jaf. Fuq dak il-short film nixtieq nitkellem naqmijak għax nixtieq il-perspettiva tiegħek x'inhi. Naf li hija diżastruża ma xorta nixtieq nkun naf. U għatlu ma naf se jagħmel għada da għax kemm il-darba mar minn wara darek u għamel fattih, kemm il-darba forsi qed nissejġera. Skużani, Ministru Bartolo. Imma dik id-darba, probabbli darbi oħra, qaqbad u rexta fix-short film. Proset, Johan, nawguralek, vera ndert sabiħ fih. Ġviri ma nfux sejf vintada, għalli notajt li waqaf. Għaklu tajb, għax notajt li mux vera, u maqdur n-nies, u għedġa n-nies. ġemil darba ċemplu li n-nies jgħidu li daħanna fil-film industry, għanibdaw naħdmu. Li għaw il-sabi, najdlom li. Those promises are fake, are frivoli. Jankun il-Kanada. Għalfej jablu daw il-promessi mela. Biex jidru sbieħ ma l-elettorat taħħom. Political hijack. Purely, huwa eżerċizzju politiku pur. Daqshekk, dik hija l-unika idea. Il-kor tagħha iwa. Għalhekk jagħtem jew ħana xejn iktar. Munix ngħid li huwa film commissioner ħażin, għax jekk irid imexxi kif suppost huwa tajjeb because he's a good salesman, but sometimes he oversells. Okay. Right? Kif għamel fuq Gladiator. Mela, tlaqna?